Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Z vami sva Sara in Ana. Smo v mesecu maju, v mesecu mladosti in ljubezni. Udobno se namestite in nam znova prisluhnite. Fantje in dekleta iz Luksuz produkcije so se v maju pogosto potikali po Balkanu. Šarenka in Eva sta obiskali festival romskega filma Zlato kolo v Skopju. Ženske priče, pa... Dogodilo se veliko svetsko čudo, a to je 10. jubilejni festival Zlato trkalo. Sumnjavijski Ridota. Dobro večer, Balkan, Evropa, Švedska, Norveška. I ono što je tradicionalno kod nas, tradicija je bila da se prikazuju nekoliko filmova. Sam ja sam hteo da se dogodi lepu prezentaciju, lepe ljude, prijatelje naše, filmmakere i ostale ljude koji su dolazili da bi višli nešto interesno. Ovde sam zbog dodeljivanja nagrade, film koji je urađen od strane Roma. Sami Mustafa u stvari uradio je film u vezi drugog spektorata, preživljenje Roma. I came here with a documentary film Romeo and Juliet. The film described the process of theater production of Romeo and Juliet with Roma and Egyptian community in Shkodra city, Albania. Navatiću se malo pred, da kažem, 11 godina, kad sam 12, da kažem 2000 godine, i pala mi je tada ideja i kad sam video mnogo filmove koji imaju tematiku Roma i kad sam video da je, mislim, zašto pa mi Romi ne uradimo naš festival, gdje bi napravili nešto interesantno za naše mlade ljude i filmmakere, Rome i nerome, i koji bi htjeli da prikazuju filmove svoje i svoje dela. Yeah, it's our first production as an art center. Ovaj film koji je pobedio na ovom festivalu, to nije prvi film. Mi Romi sa Kosova pravimo filmove u vezi Roma. To je to što se razlikuje od igran film, kratov film, televizijski film, dokumentaren. Во документарниот филм нешто објаснуваат. Dobro. Збор? Собствен збор, браво. Каде може мене да ги гледаме ваквите филмови? Во кино. Во кино? Во телевизија. Во телевизија? Internet. На интернет? Ама во хотелот што гледаш? Како? Ромски филмски фестивал. Браво, значи, ono što sam ja radio sa decom i što je bio moj cilj najveći, kako decu doneti mladi ljude da bi gledali nešto što se događa u Sloveniji, u Albaniji, u Srbiji, u Češkoj, u Angliji, Ameriku. I to je bilo interesantno što sam hteo njima da pokažem, vidite, svuda gde žive Romi su iste situacije. Sepse normal një ndonjë që projektohet. Kakva je ta komunikacija tamo vo nešto žive? Postoji li komunikacija među Albancите i Romima? У Македонски. We took a prize. I think for the best documentary, but I don't understand everything. But okay, I think it's not gold, but it's silver. Golden Hill. Znači, ovaj film dokumentarec dobijen za režiju. We will continue shooting and show the Roma people outside the Kosovo. Tokno така, наградата иде за Мартина,
Ide za Slovenija. Ovakvi evente, ja lično sa mog mišljenja mislim da bi trebalo više da se desi. It's important, for sure that it's important, because from the documentary we can know each other better because we living so close as a country, but we don't know more for each other. Romi su nekoliko koraka napred. To pojavljivanje Roma nije bilo toliko ko što je sada. Primjer, od pre 20 godina gdje su bili Romi, koliko su bili na video i koliko su sada. To je velika razlika. Знаете, кога маратонците трчаат последниот почесен круг и викаат дали ќе успеам. Уште еднаш маратонот ја заврши својата трка вечер. Ви благодарам што дојдовте. Puno i veliki pozdrav svim Slovencima, pogotovo devojkama. Evo, pozdrav za Luxus, sad sam ošišan. Pozdrav za sve tamo. Čekamo vas i sljedeću godinu opet ovdje. V Sloveniji so ceste zelo dobre, vendar niso vse dobre samo za avte. Pros before pros je to. Ta butast folk, ko delamo ful dobre stvari skupaj. Bros before pros rolkamo in vozimo kolesa. Longboard je kaj? Je deska z 4 kolesi, ki ti omogoča prijeti ful hitro dol po klancu. Ful hitro. Ful. S stilom. Don't kill me. Čevapi res bolj polni, taki, res imajo dušo, ne? V bistvu zelo cool, ne? V Sloveniji imamo kar dober asfalt, v redu ceste, nezatežen folk. Aha. Ja, to je res. Pa ta bolj zabavna. Sem to delam, ne, in se ful, moji možgani temu posvečajo, nobenih skrbi, nič. V Sloveniji voziti longboard je zelo popularno, vozimo ga mi vsi. Vozite tudi vi. Vozite tudi vi. Organizacija Pohorskega bataljona je zbrala prijatelje in glasbenike iz vse Slovenije na dogodku v Kopru.
To je bataljon Aleluja, je ime dogodka. Na dogodku nastopajo različni ustvarjalci. Namen je pravzaprav samega dogodka je poleg kulturnega programa, da se predstavijo bendi občinstvu, je tudi izobraževalen, se pravi poteka delavnica, pa tudi za nas bomo imeli skupščino, bomo sprejemali zdaj novo vodstvo in vse. Ta dogodek organizira ustanova nevladnih organizacij Pohorski bataljon. To je povezava nevladnikov in nevladnic, nevladnih organizacij, najprej iz mladinskega polja, nevladja, potem pa tudi iz drugih sorodnih polj. Posamezniki in posameznice ter nevladne organizacije se povezujejo v mrežo v obliki fondacije oziroma ustanove. In potem pa to, kar mi rečemo samonikla prizorišča, se pravi tisti, ki so nastali sami od sebe, brez nekega političnega, denarnega ali kakršnega pokoli podpore, ampak iz neke potrebe tam prisotnih. Zato jim rečemo samonikla prizorišča. Se borimo za svoje prostore, da javni prostori še zmeri delajo, da mladina ima svoj prostor, ki je lahko kreativna. Tele dogodek danes se mi zdi pomemben predvsem zato, ker se srečujemo skoraj iz vseh alternativnih centrov v Sloveniji. In je fino, da najmanj enkrat na leto, pa mislim, da enkrat na leto premalo, dvakrat, trikrat bi bilo super, da se vidimo, da izmenjamo izkušnje, da se malo pogovorimo o problemih, s katerimi se soočamo pri našem delu. In po drugi strani pa komu kaj dobrega povemo, kakšno dobro rešitev, ki jo imamo, pa jo lahko on implementira, kakšna lepa beseda, ne, pri svojem delu. Ne. Pomembno je zato, ker živimo v modnem kroju, razstroju, zaradi tega, ker se razpadajo se in brišejo se javni prostori, zaradi tega, ker demokratični despotizmi lomastijo po občinah, zaradi tega, ker odličnost v kulturi mendra samonikla kulturna prizorišča. Mi Pohorski bataljon vidimo kot, ko Marko rad reče, pest, ki za nas, ki nam ureja stvari v političnem smislu, se pravi, da z temi glavnimi političnimi odločevalci na nacionalni ravni, da vzpostavi neki dialog.
Fajn bi bilo, da prevzamemo oblast, pa da končno naredimo red temu kapitalizmu, ne? Se pravi, da ga ubijemo dokončno in fertik maša, ne? Ampak to verjetno bomo težko dosegli, a ne? Dva Španca sta prišla v Slovenijo, da jo spoznata. Poglejmo vtise, kako jima je bilo na poti po Sloveniji. Hola. ¿Qué es lo que sabes sobre Eslovenia? Pues bueno, yo sé que es uno de los países que resultó un poco después de la Unión Europea y de ciertos avatares que ocurrieron con países que se habían compuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Y no sé mucho más. Pues de Eslovenia realmente no sé mucho. Sé que formaba parte de la Federación Yugoslava, pero realmente sé poco de su geografía humana, de sus condiciones socioeconómicas. Sé, por lo que tengo de oídas, que es uno de los países más, entre comillas, tranquilos del entorno de los Balcanes. ¿Dónde está? 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 De ese. Lo que estamos viendo es que Ljubljana es una ciudad muy limpia. Y además otra cosa que nos ha sorprendido es eso, que es muy transitable y que yo creo que los naturales de aquí, los vecinos de aquí estarán encantados de tener una ciudad así. En las cuevas de Postojna. Precioso. Cuando sale el sol en Eslovenia parece otro país. Pasión, ¿cómo sale esto? K-R-K-A. Carraca, 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 Cra. ¿A dónde vamos? Que no me enteré. Granska Gora.
parte del Triglav son unas montañas impresionantes. ¿Dónde estamos? En el puente. Y ahora tenemos que seguir hacia arriba. Jazz Rada Eslovenia. Apenas nada de Eslovenia y me llevo una impresión lo suficientemente buena para estar deseando volver cualquier otro día a seguir viendo cosas de este país. Lo que son los paisajes han sido preciosos. Nosotros en Andalucía no tenemos mucha agua y aquí estamos un poco encantados de la cantidad de agua, de la cantidad de vegetación, de la humedad, de todo aquello que en Andalucía pues carecemos. Yo diría que es una simbiosis perfecta de naturaleza, cultura y deporte. Yes, I. This is the time to worship. Song to Jesus, yeah. That's the way I love you. Oh, thank you, Lord, for your grace. Mladi iz različnih držav so se zbrali v Mladinskem centru Zagorje, kjer so potekale delavnice in aktivnosti na temo medkulturnega dialoga. Dialogue, the aim is to learning from each other, to listening to each other more. We don't need to go out with just one thing. Discussion is not good because you have to change your opinion, and sometimes solutions, sometimes some solutions are dropouts, and this is not good. When you are in a different country for a long time, sometimes you forgot that you are in a foreign country, and you start believing or living like the people in a new country. These opportunities to change countries or live in another country sometimes is good for this case to open our minds. We were making a discussion about that, not a dialogue. I choose 5 people that nobody will choose because they were different. Old lady can be friends with with all of them because she's she's old and of course minimal retirement, and David doesn't want to push her, and of course I think people can break stereotypes by confronting them. If I think that like somebody with a weird hairdo, with irokез or with longer hair, maybe somebody that is a part of some subculture, right? Punk or metal. If I meet them by confronting our stereotypes, we break them. In my case, usually in Portugal we give 2 kisses, and when I came to Slovenia, like hi. Okay. For us, it's a little bit
cold. He came, we didn't know each other, and 3 kisses, ¿cómo estás? But would you, when you get to know these other cultures, like costumes and so on, do you understand it? Or? Yeah, I respect. People, we need to look for the inside and not for the outside of the people. These meetings like this are really good for all the people and all the cultures to hear the different opinions of different families and different volunteers. The youth is our future, and the way they're gonna develop, the way they're gonna think, will create the future that we will live in. So the more open-minded they are, the more open-minded and bright the future will be that we live in. Na tisoče študentov in mladih iz vse Slovenije se je zbralo na največjem dogodku na Odprtem v Ljubljani. Tudi hrana je bila zelo pomembna. Dober tek. Dober tek. Out of fucking control. Danes se v sklopu Škisove tržnice odvija tudi mednarodni otok ali International Ocean projekt, na katerem so predstavili 22 različnih držav iz vseh koncev sveta. Med njimi so bolj kot ne predstavniki prostovoljci, IVS prostovoljci, ki delujejo v sklopu programa Mladi v akciji, in tudi Erasmus študenti, Erasmus praktikanti. V sklopu same Škisove tržnice dela okrog 35 ljudi, ki so razdeljeni po različnih segmentih. Na samem International Oceanu je delalo 6 ljudi, prav tako razdeljeni po različnih segmentih, različnih področjih. Eni so skrbeli za udeležence, da so te privabili na dogodek, drugi samo promocijo, tretji smo vzpostavili kontakt tudi z ambasadami, ki so nas pač obložile z promocijskim materialom. Pozdravljeni, moje ime je Rok Likovic, predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Danes smo se odeležili tradicionalne Škisove tržnice, največje prireditve v Sloveniji. Za udeležbo smo se odločili zaradi edinstvenega dogodka, kajti bogat kulturni in športni popoldanski program nas je pritegnil in želimo si, da bi še bilo več takšnih prireditev za študente v Ljubljani. Our goal and motivation is that we combine 57 towns in Slovenia in the same place to introduce their traditional foods and their habits. Either short or long term, if you're interested, just contact us. I'm Balázs from Hungary, and I'm doing previous voluntary work here in Ljubljana. It's already over, but I prepared some pancakes. Would you like to have some? Thank you. I am from Lithuania. Part of this festival. We're gonna have fun with all the international people. Mi smo Studentski klub Rijeka, dolazimo iz Istre,
Predstavili smo nas i naše istarske govedo boškarin, koje je zaštićeno goveda Istarske županije. A se sliši? No hablo. We went jogging in this sport field and we come here and then we see this going on and we are like, what is going, and we get glasses. Quiero oír algo en húngaro, like Photoshop, szeressétek egymást. Say Barcelona. Barcelona. Yeah. Barcelona. That's how Freddie Mercury sang it. Barcelona. Študenti ne gledamo iz kje si, kaj si pa kaj delaš. Nama je zadnje vprašanje iz kje si. Prvo vprašanje je kako si živijo. Zadnje pa vprašanje je iz kje si. Mladi ljudje, kamorkoli smo bili, kamorkoli smo predstavljali naše društvo, so vsi isti in enaki. Brez meje v glavi, odprti za vse. Glavni razlog za folk, ki bi mogel priti sem, je, da spozna nas mlade in da vidi, da nimamo toliko veze s politiko, da se imamo radi. To bi bilo za danes vse. Ko se naslednjič vidimo, bo že poletje. Do takrat pa uživajte. Adijo!